zdravo ljudi i dobrodošli na moj novi video. Evo nas, znači, sa Elvisom bratom. Idemo na pecanje. Ja, Ismet i Elvis. Muki. I Čale od Ismeta, Muki. Čeka nas Ismet tamo kod... Pekar. Gdje nas čeka? Kod pekara? Kod pekara, da. Vrućina katastrofa. Ima jedno 39 stepeni, 38. Idemo sa kombim. Idemo znači sa kombijem pošto... Aj. Idemo sa kombijem od Ismeta. Pošto ja ne mogu da vozim u ovoj vrućini. Nema boostera. A stvari uzim jednu Coca-Colu. Znači idemo sa kombim od Ismeta pošto... Htio sam ja da idem sa autom, nisam htio da vozim po ovoj vrućini, kad je vruće nije mi dobro. Kad će za Njemačku bre, Elvise? Za Njemačku još jednom 7-8 mjeseci. Jebote. Vidi ga, brate, 2,5 godine. Tačno u zimi ideš, a? A? U zimi, a? U zimi, brate, ide. Sad ćemo da vidimo gdje je Ismet. Rekao je da nas čeka, ajde ovdje. Rekao je da nas čeka ovdje negdje. Sad ćemo da vidimo. Brate, ovaj nas zajebava. Hem kod pekare, hem kod Amona, kod Maxi. Jesi kod pekare, brate? Ismet nas zajebava, znači katastrofa. Vesela sam Ismara. Brate, me jebeš jebote. Idi u kulac, bre. Pa će partit kaj? Vraćamo se opet pošto nas ovaj zajebava. A, gdje je? A? Gdje je? Ja znam, brate. Krići to postotnika. Te top šiši, kako laže, brate. Brate, ovaj ne zajebavaš, još smo škoja bur. Ne idem, brate, zajebava nas, brate. Pa nisi, odzem ti kažem, te petkarja ja mogu. Ajde te top šiši, brate. Pa te top šiši, ja mogu pa dao. A gdje, da? Čekuva. Ide u kurac, bre. O, zezaj, brate, ne razume. Čekaj, nemoj da zajebavaš. Sudite na prvi mandat. Na pecanje, ljudi! Na pecanje idemo. Pored misli na pomoći. Pa jedno 20 minuta tamo smo. Uvijek mislim smo pali. A nikad znake muslimanci. Čika krci. Od vrućine. Na koliko? We are reaching for the stars, but we're making this too hard. Evo, hoćeš ovaj? Sve vruće. Švepsa, kod ide švepsa, boše? Kuku. Vidio sam tamo. Tamo je. Evo, stigli smo u Šremčicu. Šremčica. Šremčica. Nisi Šremčici. Disconnected. A mi ideš dijelit kako? Šremčica. Ovo će ne dirno ves. Ajde te Šremčica. Vrućina, brate. Hemşire kombi? Evo, stigli smo u Šremčicu. Šremčica, visi. Nam rej šrumčić. Kuku. Dobro večer, kako je? Kuku. Ja sam napravio sjepku za njega. Evo jedna riba, vidi. 2 ribe, mrtve. Ajmo mi tamo idemo, a ti pokaži ono. Ajde. Ajmo da sjetam ja, a mogu da bašim šta. Vidi ovi ovdje. Svi ovi sad ovdje dole. Ja ta promere.
Naša boja ste vi ovdje. Sad ćemo da vidimo da li ima ribe. Ismet kaže da ima ovdje ribe dosta. Evo ga jedan čamac. I gleda da koristi neko i čamac. Ima ovdje ribe, a? Ima, brate. Ima više. Pa što se vraćaš sad opet do kom? Ma idem da uzmem ono za ribe. Brate. Gdje li stava raki? Ko... Mami, će uzgi. Je li ima ribe? Evo vidi tamo, klipni. Desno, jedan ulevo. Onda ti ostalo tu nastavuješ. Kapaš Nije nego meni ovako čepi, ja po mojoj ladici uzu sela, kod zalepu i križi. Vidi ovaj na sunce peca. Kako na sunce peca? Što ne ideš negdje u hladovinu? A? Sad će vidi još malo. Evo ga. Još malo. Kao onger buke, ne pojeo hleb. Bogam. Pojeo hleb. Stavi mu više, probaj da mu staviš više. Ne. Da imaš gliste, bolje bi bilo, a? Mnogo. Nastavi. Mnogo. Vidi zmija. Vidi ga. Vodena zmija. Pita on da li može da te povredi. Da se provedi. Da te ujede. Šremčica. Šremčica. Majte mi. Evo ga. O, majke mi. Jeste. Nada će moki me fudaš. Nada ki me fud. Šta je ovo se zove dupli snimak, brate. Ne znam. Ja se uvijek plašim kako će druga strana da reaguje na njih. Iako posle jednog Ne mora. Još malo ćemo da budemo ovdje, još neki sat i po, ako budemo cepali, pecali nešto snimam, tako da... Mari. Mari. Halo? Od. Jesme? Ćevala prepeši. Peška? Češer. A bunzeva? Vala i nam zem došla rana da babuškama pišljujna. Ege nikap do peška jo? Popojke na kop. Ma kad zom peški. Čišete, Emil. Nije bezodne, če? To ne to luj, tu šti govor, ča me bo. Bravo, vala. Ako on zeta ni nakini zet. Na duš. Ma to je sitno be, amako. Babuška. Evo, to puštamo mi, mala je. Nećemo mi to. Nek dođe deda. Evo ga još jedan. Evo ja ništa ne pecam. Ekamo se, da neki. U nas nosi gomzona dva. Čekioša, Če žobe, izžuje žobe. Žaba. Ma i. Pretplatite se na njegov YouTube. Da. Na moj YouTube. Kako se zove tvoj YouTube? Kako se zove? Nuđ 1, 2, 3. Evo ga, Edi Šado. Pretplati se na moj Instagram, zeleni dole. Evo nas, znači ovdje odmaramo se. Još malo krećemo kući. Šta ćemo da radimo? Hoćemo da krenemo, brate. Sad ću da vam karam. Sad ću tebe da karam i njega i to idemo. Sad će da nas puši Elvis. Sad I ću da vas idemo. karam, ja. Znači ljudi, evo vidite, nemoj da mislite što vam lažem. Evo cijela istina. Što vam lažem? Ne, ozbiljno ljudi, evo ako mislite ljudi da sam ja najveći lažov, evo vidite imam brate i dozvolu i
i saobraćajno i sve. Sve pare, dozvola, to je od... Od Mipe. Čestitam ljudi, čestitam Elvicu položio za vozačku. Kad? Pa položio pre nedelju dana, da? Ovaj kaže položiti da puši kurac. Ajde ljudi da vam, koliko lajka mi dajte da skočim na vodu? 50 lajka. Ajde bi Ljudi. na TikTok. Ajde, Ko nas skače u vodu? pičkaj. On tapšuri ritmen. Smiješ da skačeš? Jebote. Koliko lajka vi dajete da skočimo u vodu? Evo izme skače već. Čemo, on bocaj. Piše Evo, komentare, drugi On put. bocaj. Posao. Evo skinuo sam patike Ja čečitam slabo. da mi ne smrde noge. Ali nešto. Slabo. Jučer je bilo dobro, danas ništa. Danas je četvrtak, utorak, sreda. Ništa bre, ništa, danas je nedjelja. Nedjelja, viš ni u nedjelju ne rade ribe. To jest ne izlaze. Evo ga Elvis tamo uživa. Hoćeš kafu? Evo ga Ismet. Jel ti ova prva? Ne, mogu. Odeš, Prva riba danas, a? Da, jebemo mate, jedva, ljudi nije htjelo, sad je počelo riba da radi, sad ćemo još malo dovotimo. Ovdje smo do 9, a? Ovdje smo pa do 11, 12 tu. Jebo.